Mkonti sanibonani bantwana basekhaya, cela ukuba short. Angazi lenkulumo ngayicalaphi. Isijida sekho. Hayi isijida sekho bafethu. Asakwazi ukuxoxa singamajida no kuboniswa namavari, khulunywa amaqiniso. Asakwazi kuba ne-rings yethu ebhekani nathi singama-gents. Because manje we are living in a time whereby sithi siblomile saxoxa sebaya kushutha bakuthatha ama-video, asena privacy. Amajida nokuzama mibayithi ayizenzela ama-WhatsApp group whereby communicate ngokwawo, but leyo WhatsApp group ibe useless cause futhi manje into benikhuluma ngayo sebayithatha bayiposta kuma status. Asakwazi ukubonisa ni-outer good noma athi siringe into nasona niyabonisana ayisekho lento le. Uthi ambonisa lenkulumo lekoyikhuluma naye sekayithatha ayibeka kuma status athi uzandle yithini. Amajida amaxabana amawalwa awasakhuzwa sekuthathwa ama-video. Abanye ama-gents abhaya akhawathekile ilento leyo, abanye babhodile. I-situation whereby beningayisolve abafethu mabacala ukulwa nibakhuze. Manje abantu abasakhuzi izinto bakhuze sabathatha ama-video. Ingxoxo nje emnandi ayisekho nama-gents. Asena rings yethu, i-rings yethu asenayo. Uthi uxoxa nomuntu mangale sekapostile. Ndoda akathi ngikhuluma nawe kanti yangipost yangishoot. Social media imoshile bafowethu yabo. Ama-gents abhaya wasabi nama-serious conversation ukuthi how you must treat a woman. Insizwe iphatha kanjani yabo. Futhi masengwela kuleyo ukuthi insizwe siphatha kanjani isezojula kakhulu lenkulumo bafowethu yabo. No jokes. Insizwa ezibhaya zirejiwe. Amantombazana amaningi arepwe ama-partners wabo. Inzima nayizwa lenkulumo uzwani ukuthi ngiyaphi. Thothi niblomile namajida wherever la niblome khona naphuza uyabuhlaba uya ejardini. Awumtshela umntana abantu ukuthi uzoza sikhathi bani, amfonelanga umtshela ukuthi baby ngisendleleni. Kuyabanda kusebusuku, maybe ufika ebusuku ngabo ma-12 1 ufika uvula umnyango nesikhiya sakho. Immediately uthola umntana abantu asempidini. Okay right, insizwa yakho umlobolile sharp, khiphelile amalobolo. So ufika la uncuse abantu ufithi ilele. So ufika wena phezulu kwayo so ufuna ukishaya ngenkawuza. Akutshela umuntu ukuthi no emandla wesiphiwe obani. Ima kancane mfethu angikho ready or I'm not in a mood. Wena because uyangumqondo ukuthi azi na ngimdlile kumele ngishaye vele ngithathe izimali yami and umuntu wami lona akukhuza umntwana abantu bese ulala naye kunjalo akukhuzile akutshele ukuthi no ngicela ungayenzi lento leyo bese ulala naye kanjalo. Leyo part le i-party rape cause ulele naye angafuni. Number 1 angekho ready. Ungena ubuye ebusuku kuyabanda. Ufika uyamgodolisa. Ulala naye athi no ima kancane. I-rape lento leyo. You understand? Insizwa ezibhaya zigoa through lento leyo. Thothi insizwa abantu ayihamba amapata ayihamba amagroove awuthage yegroove mayibuya sebuya ishaya inkaza ngalezo indlela lezo. Ufish yejiji lento leyo. You understand? Okay, media akune right ukudla nayo noma unanikile sharp, but umntana abantu bafethu wenzani uyamprepare. Understand? Uyamprepare, uyamfonela insizwa yakhe ngithi uyamfonela baby kunjani sharp elalela ngizobuya ebusuku enelalela mnana ngifuna ezami namhlanje. Kanjalo umenzani umprepare mental. Uyazi ukuthi azani awuthami obvious namhlanje ifuna into ekanje. Understand? Noma ungena seka mawukokoda immediately saka esanayile ngiclever yami ifikile izofuna izayo umprepareile. Manje wena ufika awuprepare ngumntana abantu ufika nje sonanekile so ufuna ukuthatha akusidlela right leyo.
understand khona abantu abazothi ngiyabheda kule rings is fine, but mina according to mina ngiyakutshela inseza ezibhaya bayithathe ngendluzula amajida ineneme ukuthi hayi umuntu wami lona mfethu awuyenzi lento leyo umntana abantu uyamprepare cala mfethu awuyi ukuthi hayi umfazi wama communicate naye once athi no miyekele bro wami once umntana abantu athi no wamesha wathi no wamesha wamthatha ijiji yabona makungathi kuvulwa ama case iThekwini bathi sivula ama case ahamba zemroka zothi amashida abhaya ngahamba I don't think bayicala